twongere tubaye ikaze kuri stade Amahoro i Remera. No mukino ukomeye cyane, no mukino w'umunsi wa gatandatu mwitsinda ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ni ekipe y'igihugu ya Lesotho. No mukino ukomeye cyane kabisa. Ngaba abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Abafana muri stade ni benshi cyane kabisa. Mbega ibintu byiza, nanjye nkaba mpuzamahanga uje kukugezaho ibyiza gusa. Ngabo rero kabisa, tugarukana cyane mu kibuga. Aka kanya tukaba tugiye kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu kabisa. Wow kabisa, iyo ngiyo ni indirimbo yubahiriza igihugu cya Lesotho. Reka twumve indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda. Yes, of course kabisa. Ibintu nimiriro kabisa. Twongera kubashimira abakunzi ba Nyarwanda mwese muri hano kabisa. Stade yo ni hatari, yapfutse yuzuye. Iraza kubitana mutwe n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Igisigaye no kureba ese biraza kuba bigenda gute baba. Match rero ikaba imaze gutangira neza cyane kabisa. Ekipe y'igihugu ya Lesotho inazamutse atatu. Umusifuzi avuga ati no gutereka imbere y'izamu. Yaruhiye, rwari rukomeye kabisa. Hanyuma rero comeka paswa Mutsinzi Ande Jimmy. Mutsinzi aramura paswa niyo mugabo Claude. Niyo mugabo Claude arawukora, umusifuzi aramwihorera. Umuntu ujyana umupira hagati byanze. Atatu! Ombolenga akora ikosa. Sau! Pasa through in nziza cyane ko. Ombolenga arongera arekipera. Akubita akantu kacyashaka witwa Nshuti Innocent ariko biranga.
umwana wawe barafiga rawufite ariko ukifuza ya mwana barafiga kugira ngo wakamara Go, 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 watch it.